Muraho nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri YouTube channel ya CI Empire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkomoko, amateka, ikwirakwira ry'umukino wa karate. Karate ngira ngo mwese murayizi. Ese ubundi karate yavumbuwe ryari? Yavumburiwe he? Yavumbuwe nande? Yakwirakwijwe ite ku isi hose kugeza nubwo uyu munsi mu Rwanda tubona karate iri ku rwego rwiza? Ese ubundi karate ifite inkomoko mu kihe gihugu? Ubundi karate ifite inkomoko mu bwoko bw'imyitozo y'Abashinwa ya Kung Fu. Ngira ngo mwese murayizi. Ikaba yarakomotse mu kirwa cya Okinawa kiri hagati y'Ubushinwa ndetse n'Ubuyapani. Yatangiye kwitwa karate mu mwaka w'1900. Umwe mu bantu bakomeye bakwirakwije uyu mukino wa karate ni Jishin Funakoshi. Yagiye kumenyekanisha uyu mukino wa karate mu Buyapani avuye ku kirwa cya Okinawa hari mu mwaka w'1922. Ushobora kwibaza uti karate bisobanuye iki? Nk'uko byumvikana, karate ni ijambo ry'Ikiyapani rigizwe n'amagambo abiri ariyo kara ndetse na te. Karate, kara bisobanuye ubusa, hanyuma te bisobanuye ukuboko. Wariteranya rikaba karate bisobanuye ubuhanga bwo kwirwanaho nta ntwaro ukoresheje. Ushobora kwibaza uti ese ubundi karate yaje igamije iki? Ibyo yari igamije harimo nk'ubwitonzi, kwihangana, icyubahiro, kubaha abandi, kumenya uko witwara, kwirinda bizwi nka self defense, kwirakwizwa by'imyitwarire myiza ndetse no kurwana ku bwisanzure. Ariko se uretse dusubire inyuma gato, ushobora kwibaza uti ubundi amateka nyayo ya karate ni ayahe? Ibi byose nakubwiye ko bitangirira mu kirwa cya Okinawa giherereye hagati y'Ubuyapani ndetse n'Ubushinwa. Ni umukino w'imbaraga, w'ubwitonzi, ariko kandi w'umuco watangiriye mu Buyapani utembera isi yose, none ubu ngubu ugeze no mu Rwanda. Iyi ni inkuru y'ukuntu karate yahinduye ubuzima bw'abantu, yongera indangagaciro, igahuza imiryango ndetse ikaba umukino mpuzamahanga. Iyi ni documentary y'ukuri kuri karate, inzira y'amajyambere, inzira y'imbaraga n'icyubahiro. Ushobora kwibaza uti amateka ya karate ku isi ni ayahe? Karate ifite inkomoko mu kirwa cya Okinawa mu Buyapani. Nabibabwiye mbere, yitwaga Tote ariko iza kuvugururwa n'umugabo witwaga Jishin Funakoshi mu mwaka w'1922. Yaje kwitwa karate bivuze ubuhanga bwo gukoresha intoki zambaye ubusa. Uyu mukino ntabwo wari ugamije gukubita gusa, ahubwo wigishaga kwiyubaha, ubwitonzi no kugenzura amarangamutima yawe. Ushobora kwibaza uti karate yageze ite muri Afurika? Nibyo koko, karate nk'uko tubizi indi mikino yose yagiye ikwirakwira isi, cyangwa se n'ibindi byose bigiye bitandukanye uko bigenda bikwirakwizwa hirya no hino ku isi. Turabizi ko ibyinshi bitangirira iyo ngiyo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se muri Aziya, ariko bitewe n'ububanyi n'amahanga, ubuhahirane ndetse n'ubusurire hagati y'ibihugu byose bituye isi, uku nguku niko imikino imwe n'imwe igenda ikwirakwira isi. Karate yageze ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1960 binyuze mu Bayapani ndetse n'Abashinwa bigishaga cyangwa bari baje gukorera hano ku mugabane wa Afurika. Ibihugu bya mbere byakiriye umukino wa karate ni nka Misiri, Afurika y'Epfo, Kenya ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse na Afurika y'Amajyaruguru. Ushobora kwibaza uti ese ko twumva mu bihugu byakiriye karate mbere u Rwanda nta rurimo? Karate yaba yarageze mu Rwanda biciye mu zihe nzira? Reka tubivugeho. Mu Rwanda karate yahageze ahagana mu myaka y'1980, izanwa n'Abanyarwanda bigaga hanze ndetse n'abarimu b'abanyamahanga bari baje gukorera hano mu Rwanda. Uyu mukino wahise ukundwa n'urubyiruko ndetse n'abari n'abategarugori. Uku nguku niho haje gushingwa ishyirahamwe ryiswe Ferwaka, Federation Rwandaise de Karate, rifasha gutegura, guteza imbere umukino wa karate. Hano mu Rwanda karate yigishwa muri karabu zinyuranye, amashuri no mu bigo by'imyitozo mu gihugu hose, mu makarabu agiye atandukanye arimo nka za MVKA, Seishin Karate Do ndetse n'andi makarabu agiye atandukanye. Ushobora kwibaza uti abakinnyi n'abatoza b'Abanyarwanda bahagaze bati? Mu myaka ishize abakinnyi b'Abanyarwanda bagaragaye cyane ku rwego nyafurika mu makompetisheni agiye atandukanye. Imwe mu nkingi z'iterambere rya karate ni abatoza bigisha ku rwego rwo hejuru, nk'abo usanga muri club nka Kigali Dojo, Huye Shotokan Club ndetse n'izindi. Abo bose barategura urubyiruko rufite icyerekezo rutari urw'amarushanwa gusa, ahubwo rwigenga mu bitekerezo. Ubundi karate si ugukubita, ni indangagaciro, ni ukwiyubaha, ni ikinyabupfura ndetse no kuba intwari nyakuri. Uyu mukino umaze imyaka irenga 100 ku isi hose, no mugeze no mu Rwanda binyuze mu batoza
amashyirahamwe n'ababyeyi bashyigikira abana babo, karate igenda igira uruhare runini mu iterambere ndetse n'imyitwarire ikuze ya bamwe mu bayiga, kandi karate ikaba igira uruhare runini mu kubaka sosiyete irangwa n'amahoro. Bityo niba ushaka amahoro, imbaraga, icyubahiro, icyerekezo kizima, kwikontorora, kumenya kwirinda, wagana ishuri rya karate. Ariko se ushobora kwibaza uti ubundi karate ikiri mu ariko se reka dusubire inyuma gato ku ikwirakwira ry'umukino wa karate ku isi hose. Karate yakwirakwiye ku isi hose binyuze mu bigo by'imyitozo. Impunzi z'Abanya-Okinawa n'abigisha bayo bashyize imizi i Burayi, Amerika, Aziya ndetse na Afurika. Mu mwaka w'1970 hashyizweho World Karate Federation ku nshuro ya mbere. Mu mwaka w'2020 karate yakinwe mu mikino ya Olympique yabereye i Tokyo mu Buyapani. Hari hashize imyaka 100 umukino wa karate ubayeho. Ese ubundi ni indangagaciro ki za karate? Karate ni umukino wubakiye ku nkingi eshatu arizo kihon cyangwa se imyitozo shingiro, hakaza kandi igice cya kata gukoresha imbaraga mu buryo bw'umurongo, hakaza kandi igice cya gatatu aricyo bita kumite cyangwa se guhangana n'undi. Hari kandi ikindi gice bita belts zitandukanye zituma umukinnyi azamuka mu ntera. Umukinnyi wa karate wese ahera kuri white belt agana kuri black belt, nyamara hari n'icyo numvishe bita ngo ni dan. Muri karate icyubahiro kiruta gutsinda, aho gukoresha ingufu ugera ko kumenya uko wowe witwara ubwawe. Nk'uko tubizi umukino wa karate ugira ubwoko butandukanye, muri bwo twavuga hari nka Shotokan, Gojuryu, Wadoryo, Shitoryu, Kyokushin ndetse n'iyindi. Nyamara iyo uganiriye n'abakinnyi ba karate hano mu Rwanda bakubwira yuko uretse kuba ibigisha kwirinda cyangwa se kwirwanaho mu gihe bikomeye, karate ari inkingi y'amahoro arambye, ikinyabupfura gisesuye ndetse no kubaha abandi binyuze mu mukino wa karate n'ubundi. Kandi cyiza cya karate ni uko ntawe heza, yaba umukobwa, umuhungu, umugabo cyangwa umugore, upfa kuba ufite ubushake bwo kujya kwiga uyu mukino wa karate, cyane ko ari umukino udaheza, barakwakira rwose. Rero ubaye ushaka kugana karate wagana ibigo bikwegereye, bityo ukaba waba imyitozo ukitwa umukarateka nk'abandi. Reka nkubwire ko ari nta dusoreje ikiganiro twari twabateguriye. Ikiganiro cyagarukaga ku mateka ya karate, uko yakwirakwijwe, uko yavumbuwe, umwaka yavumbuwemo ndetse n'uko yageze hirya no hino mu bice bigize isi. Wabateguriye iki kiganiro nkanakikugezaho nitwa F Power10 Kanyerezo. Mukomeze mubane na CAI Empire, mukanda subscribe, like, share na comment. Tuzabana mu biganiro byacu by'ubutaha.